prvoj epizodi Top destinacija pričati ću o Parizu. Pariz je sigurno jedna od popularnijih turističkih atrakcija i naravno obavezna destinacija svakome putoholčaru. Grad bogate istorije je veoma lijep za oko i većina glavnih atrakcija se nalazi uz samu rijeku Sanu. Kombinacija metroa i pješobusa je pravi zgoditak za obilazak grada. Prilikom moje posjete Parizu za 3 dana sam napravio 60 km pješke. Tom prilikom sam masovno koristio i metro. To samo govori o veličini grada. Znači, kondicija mora biti na visokom nivou. Ima mnogo videa koji govore o glavnim linijama metroa, pa je prije odlaska tamo bilo dobro to proučiti. Bez daljnjeg odugovlačenja, ovo su top 5 destinacija u Parizu. Broj 5. Louvre. Louvre je poznati pariški muzej i znamenitost grada. Otvoren je 1793. godine sa izložbom od preko 500 slika, od kojih je daleko najpoznatija Mona Lisa. Gornji dio je prvo na što naletimo prilikom posjeti. Tu ćemo često vidjeti mnoge selfie fotografe. Ispostavilo se da je najlakši način za ulazak u Louvre kupovnom karti na zvaničnoj web stranici. Međutim, uvijek postoji standardni način čekanja u redu. Broj 4. Most Aleksandra III. Nalazimo se na mostu Aleksandra III, jednom od najljepših mostova u Parizu. Izgradnja ovog predivnog mosta trajala je od 1896. do 1900. godine. Kao što ime otkriva, most je nazvan prema Aleksandru III, ruskom caru, koji je bio odgovoran za Francusko-Ruski savez. Sa tim činom završila je diplomatska izolacija Francuske i smanjena je superiornost Njemačke. Francusko-ruska veza ne ogleda se samo u imenu mosta, nego i u njegovom dizajnu. Sa obje strane mosta nalaze se 2 velike bronzane statue. Statua na strani koja gleda prema Eiffelovom tornju pokazuje 2 senine nimfe sa zlatnim brodom u sredini. Brod u sredini predstavlja francusku stranu saveza. Sa druge strane mosta naći ćemo 2 nimfe ruske rijeke Neve, a u sredini se nalazi ruski zlatni grb. Ova strana predstavlja rusku stranu saveza. Broj 3. Trijumfalna kapija. Na 3. mjestu nalazi se Trijumfalna kapija, izgrađena da dočeka Napoleona i njegovu vojsku. Sam Napoleon je naredio izgradnju nakon nevjerojatne pobjede nad Austrijom i Rusijom. Mnoge vojske su trijumfalno prošle kroz nju. Na Napoleonovu nesreću nisu sve vojske bile francuske. Prvo su Prusi to uradili 1871. godine, nakon čega su Hitlerovi nacisti isto to uradili 1940. godine. Francuzi su pak to uradili nakon oba svjetska rata. Međutim, nisu bili sami, nego sa svojim saveznicima, Amerikancima i Britancima. Lošu karmu prati i činjenica da nije više ni najveća na svijetu. Sjeverna Koreja napravila čak i veću. Broj 2. Notre Dame. Notre Dame de Paris je najljepši i najpoznatiji primjer francuske gotičke umjetnosti. Dovoljno je samo mali pogled na katedralu da shvatimo zašto je to tako. Ova katedrala je najposjećeniji spomenik glavnog grada Francuske. Izgradnja katedrale je povjerena biskupu Maurice de Sully, godine 1160. Da bi sproveo plan gradnje, Maurice je morao srušiti staru baziliku, koja je u to vrijeme postojala, kao i nekoliko okolnih kuća. Kamen temeljac postavio je tadašnji papa Aleksandar III 1163. godine. Crkva ima ukupno 6 zvona, jedno veliko i 5 manjih. Manje zvona moramo uzeti sa rezervom, jer svako od njih ima težinu 2 do 3 tone. Zbog toga pod manje mislimo upoređujući ga sa glavnim zvonom. Emanuel je ime glavnog zvona, teško 13 tona, a smješteno je u južnoj kuli. Tokom velikih praznika, Božića, Uskrsa i Dana svih svetih, može se čuti zvuk Emanuela. Mala zvona zvoni svaki sat vremena, ukazujući na trenutno vrijeme. Broj 1. Eiffelov toranj. Na početku stvarno ga niko nije volio. Malo je falilo da Pariz uopšte ne dobije ovaj poznati toranj. Prvo je ponuđeno Barceloni, da u njoj bude izgrađena. Međutim, čelnici Barcelone su smatrali da je građevina ružna i preskupa. Tadašnji književnik Guy de Maupassant, iako je poprošno mrzio toranj, svaki dan je išao na ručak u restoran koji se nalazi u tornjevom podnožju. Pitao su ga zašto to radi, na što je on govorio: to je jedino mjesto u Parizu odakle ne mogu vidjeti toranj.
Kako je vrijeme prolazilo, polako su svi zavojili Eiffelov toranj. Toranj je postao jedna od najpoznatijih građevina u svijetu. Najposjećeniji je spomenik u svijetu za kojeg je potrebno platiti kartu. Preko 200 milijuna gostiju posjetilo je ovaj toranj od njegove izgradnje 1889. godine. Očaravajući pogled na toranj se dobije noću, kada 20.000 svjetiljki obasjava ovu zgranju. Ovo su 5 atrakcija Pariza koje morate posjetiti kada budete tamo. Pozdrav do sljedećeg videa, vaš Denis.